Ngwaye ikaze nawe mu munota w'amakuru. Tujye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom itangaza ko abacuruzi baretse kwinjiza umuceri mu gihugu utujuje ubuziranenge ukaza gufatwa bafite amahitamo abiri gusa. Ayo mahitamo Minicom ivuga ko ari ukuwusubiza aho bawuranguye cyangwa kugurisha ku bagura ibiryo by'amatungo kuko udashobora kuribwa n'abantu. Byatangajwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome ubwo yagiranaga ikiganiro na RBA ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Mu karere ka Nyanza, umugabo w'imyaka 38 yafashwe akekwaho guhinga urumogi. Ni umugabo utuye mu mudugudu wa Muramba, akagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma ho mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo w'imyaka 38 yatawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha, akaba afungiye kuri RIB sitasiyo ya Kibirizi.